مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sibe julbe e yetti Allahu tabaraka wa taala en juuli edo annabajo makko Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam o mandantedama yontere hande o tawni en oɗo nokku hande kañum kadi Allahu azza wa jalla e bawgal makko o wawi en tawntude kañum kadi oɗo nokku Jama TV émission meɗen gandal e faamu kono kadi ɗum ɗon fof musidɓe julɓe mi hiwri ko nokku kala ko tolo ɗon yo jang e kesal yo wonu e dow moɗon musidɓe julɓe idan ko ɗum ɗo woni welo welo yettugol Allahu tabaraka wa taala mandantedama o tawni en e balɗe sappo sakkitiɗen ko nder lewru suumaye hiɗen tori Allahu azza wa jalla arkisata en immonogol ɗe jemmaje naafane ɗe ɗo musidɓe julɓe Allah on arkisan heɓugol jemma ɗaɓɓaɗon e muɗum woni jemma leylatul qadri o musidɓe julɓe kono ko adi hande yen natan yewtere musidɓe julɓe ɓe mari hoɓɓe fahin kañum kadi ɓe ɓannantedema ko daara on ɗo woni ko invite no ɗen yontere feƴƴude woni daara Anas ibnu Malik on hande kañum kadi musidɓe julɓe ko kamɓe woni ko invite ɗen fahin payi koye maɓɓe koye kadi idan noon hiɗen jonnude o ñaman ɗo o hiwro o andinen ko no innete ko honto kadi o woni e janngude ɓaawo ɗum ɗo musidɓe julɓe jonnen oɗo kadi o hiwro ɓaawo nde ɓe hiwri e jonne ɓe wuttita Qur'an on musidɓe julɓe haray ɗawa hiwrade inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Mi wiye Mouhammad Paté Ba makasa o ne wiye Anas ibn Malik Usada no make Cerno Alimu Ba ya seyda amen no make Mariama Diallo. Naam weltanama bus Mouhammad Paté Ba a weltanama bus Cheikh Mouhammad illa on ɓeydu gandagal idan Cerno inde moɗon nen. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. No wiye Abdourahmane Sow markade amen on no inne Anas ibnu Malik asawginaki karmo ko amen no make Cerno Alimu Ba machallah ya seyda amen no wiye Mariama Diallo machallah mumtaz idan no musidɓe julɓe ko ɓeɗo ɓe woni hoɓɓe hande kañum kadi hoɓɓe gandal e faamu jonnude Cheikh Mouhammad Paté udditana en ɗo jalbinen en nokku immode Qur'anul Karim may أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما شاء الله شيخ محمد بعد wole musidɓe ɗum ɗo ko qur'an welɗo mo handanteɗe ma wajilata min hal qulub nam ɓerɗe ɗen hoyay machallah yo allah yoɓɓe nani allah tabintina alkisama hunjagol ko heddi kon haɗa noon honnude sa innenen oustaz Abdourahmane Sow jamini ɗe joltude ceerno Abdourahmane Sow kamɓe kañum kadi ɓe o jangana qur'an karim nam cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ما شاء الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يا الله ما شاء الله gode a weltana manani yalla o ɓeydu gandal ngal tabi tinama wara kisama kañum kadi hunjagol ko heddi kon si ɓe julɓe ɗum ɗo wonno e neldari ko andanteɗamo ɓe neldi en immode ko daara meɗen woni Anas ibn Malik joɗoron ɓen ɗo e jamñajo musidɓe julɓe ɓawo nandanteɗama nokku on udditama e Qur'an jalbinama e Qur'anul Karim musidɓe julɓe wirnanaki en feeɗo ɗo hiɗen e balɗe 10 sakkitiɗen ko nder lewru Sumaye daare neɓali seeɗa hiɗen inna ɗo ko yalla mo tawni en lewru Sumaye neɓali seeɗa hiɗen yewta fi Sumaye neɓali seeɗa hiɗen haala fi 15 jours e nder lewru Sumaye neɓali hande en yi musidɓe julɓe hiɗen jooɗi hiɗen yewtude ko yowodiri e balɗe 10 sakkitiɗen idan musidɓe julɓe ɗum ɗo e raɓɓiɗude ko jomira on wodani ɗen torimo nde o arkisata en o tawna en wondude e hawrodirgol oɗo jemma wiyete jemma Laylatul Qadr idan ko ɗum waɗi yewtere men nden hande ko ɗum innete dhikrul ashrul awakhiri min Ramadan woni ko yewtugol immorde e balɗe 10 sakkitiɗen ko nder lewru Sumaye musidɓe ari fi sahihayn an Aisha radiyallahu anha qalat bemaki wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لاتك أن باجع إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله هذا لفظ البخاري بما من عائشة ماكي سأريها بل سبو سكتير لهم هي أن باجع صلى الله عليه وسلم بإمو بحبتو بدادتو ها يوري كن باو دون نلا ورني تجمعون ɓe immina ɓe nguure nden imme jemma juulden en fo meɗen ɓe maki oɗo filleye ko imam Bukhari woni ko fillimo wa lafdun li muslimin maɗa
maɗum wali lafdi muslimin ari e konngol imam muslim kamɓe ahya leyla nelaɗo wurnita e jemma on wa ayqada ahlahu ɓe immina ɓe nguura nden wa jadda ɓe tinno wa sadda zarahu nelaɗo noon haɓɓito noon idan ɗum ɗo hollay nelaɗo no himmirno ɗeɗo balɗe sappo sakkitiɗe ɓe gandi ɗeɗo balɗe sappo sakkitiɗe ko ɗeɗo heɓoto e muɗum jemma goto manantedema ko hayrun min alfi shahrin heɓugol o jemma hino ɓuuri ko on togui rewi allahu tabaraka wa taala duuɓi wulure tawi oɗo jemma tawaka to woni jemma lailatul qadri musidɓe julɓe jemma lailatul qadri ko o jemma ɗo allahu azza wa jalla inni en inna anzalnahu fi lailatul qadri qur'ana on jippinama e nder jemma lailatul qadri ko e nder jemma o lailatul qadri allah inni fiha yufraqu kullu amrin hakim allah inni amran min indina ko e nder oɗo jemma fiyakuji ɗi yittidirte hitande arore ko hombo heɓata ko hombo wasata ko hombo wurata ko hombo heɓete ko hombo mayata ko hombo hayfata ko hombo nawnata ko e nder nde hitande ɗo ko e nder oɗo jemma leytul qadri ɗum ɗon reguirte musidɓe julɓe fiha yufrahu kullu amrin hakim idan on oɗo jemma nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam maki wo mi hollano jemma leylatul qadri tawi miɗo andi mo kono mi yeggintinama jemma on kono imme ɗaɓɓiton jemma on ko balɗe sappo sakkitiɗe ɗen musidɓe julɓe si tawi woofode sappo rawnuɗo pen wallinama yeeso men aynama ya ƴettu woofode wootere si a hawriti e mayre haray a hawriti si a woopiti haray a woopiti musidɓe ñamugol en ɗeɗo ɗe foppu majji e immagol ñaama woofode wootere yaha e sikke mi hawti ka mi hawritade iɗima ñamugol ɗe sappo ɗen fof ko honɗum ƴettata la chaque ɗen andi jon hakkil ko yo ñaamu ɗeɗo ɗe fopp ɗon o inne pellet o hawriti awa noon accen ɗenugol hoore meɗen ɗanoɗen ha immoɗen ñande sappo e jeɗɗi wi'en ko hande woni jemma leylatul qadri ko annabajo on andano ka andinte ɗum ko annabajo on inni mi yeggiti ɗaɓɓite ko balɗe sappo sakkitiɗe kamɓe ɓe immi ɓe ɗaɓɓite ko balɗe sappo sakkitiɗe ko an waloto ɗano holla ƴoyre inna ko hande woni leylatul qadri man fotten ko juuriɗe jaaray lala idan jemma leylatul qadri musidɓe julɓe ko e balɗe sappo sakkitiɗe ɗe ɗe fewdiɗe ɗo ko ɗo and ko ɗo ɗum ɗo ɗaɓɓitete musidɓe julɓe idan noon koye on togui immo jemma cuula mana honno ma ɗum fonta qur'an on togui si tawi ko sonnajo mandantedem ala e juulude ko yo immo o jooɗo o fontani qur'an o rewto ma ɗum o ara ko naafeteɗon o jooɗo kono do o ronka ɗanade kono noon nayo o yaw o ɗano fi o ala juulude nayo yaw o ɗano fi o wonda e no wawide juulude lalala e kala no fewdoriɗo ko yo ar o wurnita ɗiɗo jemmaji musidɓe julɓe sakkitiɗi e muɗum ɗum ɓe maki wa kana nabiyu sallllahu alayhi wa sallam yahussu al-ashra al-awakhir min ramadan bi a'mali la ya'lamuha fi baqiyati shahri woni nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam yahussu al-ashra ɓe hertineno balɗe sappo sakkitiɗe ɗen ko nde lewru sumaye e golle ɗe andanteɗema nelaɗon haari kamɓe la ya'maluha nelaɗo gollatanoɗe fi baqiyati shahri ko hedditi kon eɗiye lebbi kala lewru tawina lewru sumaye nelaɗo hertineno e golle hertoɗe e nder lewru sumaye idan en yika idan musidɓe julɓe ɗum ɗo ko hollugo tentingol annabajo on sallllahu alayhi wa sallam e himmigol e ɗeɗo hunde ɓe maki fa minha ihya'u leyl fa yuhmalu anna almurada ihya'u leyl kullahu non toon noon ko inna wurnitugol jemma on awa wo ko fanda ko wurnitugol jemma on fof wo ɗum ɗon hino faamo wa yuhmalu an yurida bi ihya'i leyl ihya ghalibihi awa no fande e muɗum wurnitugol seeɗa e nder jemma on yani ko ɓuri ɗudde kon e nder jemma on ko bani adama noon immi wo
ibi 1 heure ma 0 heure juuli ha e 4 heures la sakka oɗo ahya ghaliba lleyl o wurniti ko ɓuri ɗuɗude oɗo jemma musidɓe julɓe idan fa yuhmalu an yurida bi ihya'i lleyl ihya alghalibihi idan wa yu'ayyiduhu ma fi sahihi lmuslim ɓe maki wono sellina ɗum noon konko ari ko konngol imam muslim an aishata radiallahu anha qalat ma a'lamuhu sallallahu alayhi wa sallam qama leylatan hatta sabahi ɓe maki wo nedema de mi andirali anna bajo ma a'lamuhu qama leylatan hatta sabah wo mi andirali ɓe ko ɓe immi joɗiti e jemma ha ɗum ɗo wiyeti bimbi wa minha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yuqid ahlahu lissolati fi lleyl wo hino e muɗum nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam immineno ɓe nguure nden yoɓe immo ɓe juula balɗe 10 sakkitiɗe ɗen e nder nduɗo lewru sumaye ɓe maki qala sufyanu thawri oɗo wiyeteɗo sufyanu thawri o inni wo ahabbu ilayya ida dakhala al-ashru al-awakhiru an yatajahhada bil-layl wa yajtahida fihi wa yunqida ahlahu ɓe maki wo wonda nedamo de min de sufyanu thawri komi ɓuri yiɗude si ari ha naati balɗe 10 sakkitiɗe ɗen ko nde neɗɗo on tinnoto ɓeydata tinnagol ngol moƴƴa saga nde andentedema kala yettaɗo ɗon e baafeendo ɗon haray o lo'i o foofi tawde ko 10 jours sakkitiɗe ɗen ko ɗon noon andete ko hombo yetta jallo tigiri tigiri tawde fen ɗon feyɗa so tigi yettaka ɗon jallo hoori di e nogay fen ɗo mo ronki idan noon fi yo waw immagol kadi naafa ɗe ɗo comme Allah on yurmawo idan noon ko awmagol on wona yetta jallo wona ba fof muɗum koyo eto immo tinno noon e ɗeɗo ñalɗe 10 heddiɗe ɗo wa sahha ani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam selli e annabajo on annahu kana yafruqu fatimata wa aliyan leylan fa yaqulu lahuma ala taqumani fa yusalliyan nelaɗon alayhi salatu wassalam arayno konkana seydina ali ɓe konkana yumma men fatima ɓenne ɓe ene on immota ko jemma imme juulo dare ɓe yaha ɓe immina esiraɓe maɓɓe ɓe ɓiɓɓe maɓɓe on imme juulo jemma wa qad sahha ɗum ɗo noon no selli e annabajo on sallallahu alayhi wa sallam walgol ɗum ɗo ɓe maki wa kana yuqidu aishata billeyl nelaɗo laatino no imminayno yumma men aicha yoɓe immo ɓe juula jemma ida ada taji woni si tawi kamɓe ɓe faalama immagol ɓe imminayno ɓe nguure nden ɓe immina kañum kadi yumma men aicha ko wona noon kadi ari ko e tarhib fi iqadi ahli zawjayni sahibahuma lissolati ari ko deftere at-tarhib woni ko lerɗingol gooto e moodijo on walla sonnajo on nde on tagi imminta ɓeygu muɗum siko sonnajo on immina moodi mum ati immade siko moodijo on ati immade kadi immina sonnajo on kamɓe kala imminaɗo hara siɓaki ɗimmo mum yo andu ɗimmo mum ko fanaɗo ko aljanna ko tawde noon no ton jomiraɓe cuuɗigo ɓe metti fi ha noon ko sifatako ɓe metti fi ha sonnajo on simminiɓe tun koɓe ƴettitir ɗum no cheytan a bonnilan ɗo e ngol a ƴeƴƴinila te tawi hana a anda heɓata aljanna e fonti e innugol a fotinayi ɓandu ma ɗum la chaque a soñjoto a tampay taw si wawa heɓude oɗo aljanna musidɓe julɓe idan ko ɗum ɓe maki ari komo watta imam malikin anna omar ibnu khattab kana yusalli min alleyl oɗo wiyeteɗo omar ibnu khattab kamɓe ɓe juuleno jemma masha allah an yusalli ɓe juuleno yerko allahu faala ɓe juulu yani ala no happe kamɓe koɓe juulto ɓe juulen toon
hatta idha kana nisfu leyl ha non si laatike feccere jemmo hewti ayqada ahlahu Omar yaha noon immina ɓeygure nden kamɓe ɓe immotono law ɓe juula ha ɗuuɗa si woni noon ko feccere jemma ɓe yaha kamɓe ɓe immina honɗum immorde e ɓeygure heɗitinɗen fatɓen e sonnaɓe ɓen bal kamɓe ɓe immineno ɓe yoɓe immo lissolati yoɓe juulu yaqulu lahum Omar inanaɓe assolat ɓe innaɓe imme juulom yi'a Omar hino fillinno oɗo aya wa amur ahlaka bisolati wastabir alayha yamir ɓeygure ma nden yoɓe juulu muññoɗon kañum kadi e muɗum juulon kanat imra'atu Habib abi Muhammad taqulu sallallahu abi Muhammadin taqulu bil leyl ɓe maki o laatike noon sonnajo oɗo wiyeteɗo Habib abi Muhammad sonnajo on no inneno qad zahaba leylu jemma on nde yeehi oɗo o immina oɗo wiyeteɗo Saïd o inna imme Habibu immo jemma on yeehi ɗo yo en perdude jemma on immo juulen ɓe make kadi hino e muɗum annabajo on sallallahu alayhi wa sallam kana yashuddu mi'dharahu ɓe haɓɓitotono ha yoora ken fiye ɓe wawu timminde ɗum ɗo e muɗum ɓe maki wahtalafu fi tafsiri ɓe luutodir e fittugol mi'dharahu fa minhum man qala huwa kinayatu an shiddati jiddihi woni ko wiyeteɓe haɓɓitino wo naafi innugol ɓe ƴetteno linseeɗa ɓe haɓɓito o waye ko fanda e muɗum awa feyndo ɗon si balle sappo ɗen hewti sakkitiɗe ɗen nilaɗo ko ɗon ɓurayno tinnagol noon e rewgol Allahu tabaraka wa taala e muɗum ko ɗum ɓe maki kadi wo وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر كوي أود كون كامبي هراي بأوفيني بال سابو ساكتي دي بال كامبي بيالتتانو كل جوليد بألانو حاجو سناجو بألانو حاجو ياسي بال كو يودا بو بيودي تيتو كل جوليد بينو جانغ القرآن الكريم بينو نافا بال دوندو بلاتونو دوندو ender عشر الأواخر من رمضان يعني بل سابو ساكتي دكو دلو رسومه والمؤتفق ممنوع من رباط النساء بالنص ko wana non kadi o do horminido ino hala nde o memon nde o patolirto e be do sonnabe kono non memugol mo ni tun e jungo dun don bonnata itikafon ko yawtugol kerol woni ko bonnata itikafon ko dum Allah inni فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم باون أن تدمنوا أنجيني إذا كافون أو جولنا سجل نديره مولم بين ربك الله عز وجل بكم يهمو يمولون يمرد فيبه إذا نون إن هينو تدو فامي عندك سيتاي أنتجي هنا إتكاف awo on toy koyo eto o rento ko inneteɗo soccodirgol e sonnajo on e ko wiyete e nder sangal anneteɗam himo wal itikaf ɓe maki innahu talabul leylil qadri ko ɗum woni ɗaɓɓugol jamma wiyeteɗo jamma leylatul qadri ko tawde on ɗon jamma kala malla on arkisimo a windante rewɗo Allah on duuɓi 83 83 ans de rewde Allah on musidɓe julɓe ari hadis yotnomugoy ɗo e yontere aranere nden ko lewru sumaye on yii ko sukaɓe tatonu welduno nabi ɗi ɓe noon yaadi waɗugol jihad musidɓe julɓe ko ɓe yeehi ɗon waɗugol jihad ɓe ɗiɗo maayi toon yani ustushhidu ɓen ɗon ɗiɗo yeni shahid ɓe maayi toon goto on arti ɓayo arti o wuuriti hitande kankadi o nawni o waali o maayi ko danki makko ɓayo waali ko maayi goto sahabaɓe hoyɗi ɓe hoyɗi sakkitiɗo mayde on no ko aljanna ɓurɗo towude o hoyɗi ɓeyɗa hiɓe ley on ɗon ta ɓeyɗa ko yahunoɓe
jihad fi sabilillah ko toɓɓe maayi te oɗo naton o maayi koko dow danki makko maayi nelaɗo maaki ene awalaysa salla kada wa kada ene lando on o juulano hunde kaare ɓeni kay o juuli nelaɗo maaki wa sama ramadan o hoori lewru sumaye ɗe inni nam nelaɗo maaki walladi nafsi biyade mi wondiri onmo wonkiɗam woni e jungo mum hakkude ɓe ɗiɗo e o goto ɗo ino woɗɗodiri ko ɓuri woɗɗude ma bayna samawati wal ardi ko ɓuri woɗɗude kammo e leydi subhanallah idan arkiseede ɗe balɗe sappo fewdiɗe ɗo sakkitiɗe ɗo ko welo ni ko nema ni goto kala ko duwa yettirde Allah o e ɗum ɗo musidɓe julɓe idan yo Allah on arkisu en yettugol mo e morde oɗo nema ko arkisen wamma bi ni'mat rabbika fahaddith kadi yo arkisen kadi heɓugol immonogol ɗeɗo 10 jours sakkitiɗe musidɓe julɓe idan noon ko en ɓeydu tun wattangol yira noon muradu noon en moƴƴuru ande noon wonno eɗen modi Allah inni khuzu zinatakum inda kulli masjidin ko en ƴettu coñci ko ɓuri labede ko sangade yimɓe ɓen yaaha feeno ɗo juuloya ko juwidaji qiyamu leydi ɗin ko waɗi yimɓe ɓen taweno ɗuuɗi goto kala ko yo ndaaro coñci mo ɓurɗi labbe ɗiɗi yaha tawtodira e jama on haɗa kadi na e coñci luuɓuɗi haɗa onde kadi ñamali ko luuɓi yaha kadi juula jama on lorra ɓe bal ko yo on togui ƴettu coñci ɓuri labayde on togui urno kañum kadi yaha tawtodira e jama on yo musidɓe julɓe ida noon en wiyata leere meɗen nden hewti kono noon ko takkoto musidɓe julɓe tawde feendo ɗo en yiɗa yo juutu ko minitaji 3 woni ko eɓɓuɗen en andine tun ko hombugol yewtere nden balɗe sappo ɗeɗo kala malla on tawni ko nema mondanteɗo ma wawata ɗum yuɓɓitudamo tinno tinnina ɓeygure ma nden immina ɓeygure ma nden haɓɓito ɗon ha yoorake tinno ɗon juulon okkitiron yer pette moɗon tawde ɗum ɗo feendo ɗo Allah on tawnima a anda si tawi a gaynitoto 10 jours o fof a anda si tawi hitande arore hara hiɗa wuuri anda si tawi hitande arore si tawi hiɗa wuuri si tawi hiɗa sellani wawugol wargol ɗeɗo golle ɓay noon goto anda musidɓe julɓe ɗeɗo ko occasion ni no nandita sa innama orange hande no okkitirde e crédit maɗum sa soodi 2000 heeɓe 5000 ko yurɗa wo jungo a sooda fiya heeɓu 5000 ma fiya heeɓu 10 000 idan noon musidɓe julɓe hare ko ɗum ɗo wonno ko addorɗen ɗo ko émission meɗen e gandal e faamu kono kadi en ombude en joniteɗo Cheikh Mouhammad Paté o artirana en Qur'anul Karim ɓawo ɗum ɗon hewɗon ɗon cheikh ɓe yolmen ɗo ɓe janganen kamɓe kadi Qur'an siɓe gayni musidɓe julɓe ndaren no ombiren aqulu ma tasma'un aywa nam bismillahi rrahmani rrahim طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى ما شاء الله ما شاء الله musidɓe julɓe en weltani komo bus en jarni ceerno Mouhammad
Paate yo Allah azza wa jalla yommo ko ɓuri e moƴƴuɗe joddi Oustaz hono ɗe sa Abdourahmane jami holno heddorɗa e ayaje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا عتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين ما شاء الله musidɓe julɓe ɓe weltanike boyi ceerno Abdourahmane Sow yo Allah tabaraka wa taala ɓeydu gandal ngal wonnoon kadi en weltanike boyi ceerno Mouhammad Paate haɗa hiɗe gandal ceerno Mouhammad Paate ko konngoli honɗi wonɗa e sakkitorde nam sakkitoro mi weltanike mawɓe am ɓen addilan ka daara Anas ibn Malik ɗo janggude alqur'anul karim ɓeɗo weltani usadan makedeɓe ceerno alim e ya seyda makedeɓe Mariam Diallo machallah an kadi a weltanama boys a duwanama a jarnama Cheikh Abdourahmane ko honno e konngoli wonɗa sakkitorde ɓe weltani mawɓe am ɓen ɓe addilan kon yomi jangu ka daara Oustaz Alim Ba no weltani kadi usadan e ya seyda koɓe jannilan kon Oustaz no make ceerno Alimu Ba ya seyda no make Mariama Diallo mumtaz on weltanama bus on duwanama on jarnama musidɓe julɓe kono ɗo yen felmuɗe ɗen andintinde tun hay joni fahin kañum kadi woni markaz Khalid ibnul Walid musidɓe julɓe hino udditude si suumaye on juulama fuɗɗito ƴettugol feɗɗen yeri kala ɓandanteɗam hari noddino faalanoma addude ɗo feɗɗe mi inni ɓe accu ha suumaye on juule min areti a waale no suumaye on juulira fuɗɗete woni ƴettugol ngol kala no faalaɗo noddude yo noddu ko numéro an 77 783 66 50 77 783 66 50 musidɓe julɓe siko jiwɓe siko worɓe haare noon en on tuma inchallahu tabaraka wa taala musidɓe julɓe o weltanama bus on duwanama e nokkele kala ko toori ɗon hiɗon ayna men e oɗo émission meɗen gandele faamu kala wo ko yiwɗo nga feewi no iwre Allah kala wo ko heeɓe muɗum farjere haɗa ko bani adama taga woni ko timmali idan so tawi Allah hoddiri en e yontere hande inchallahu tabaraka wa taala ko yewtugol fi muudo ngon inchallahu tabaraka wa taala idan e leyɗe holde si alan sala on salminama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh